Or Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Dagabakam magadan gajing penken ni gajing mana jong ka khasi hus atan ma district council kablapen mi akasau tru ya yong arajar arpulai kabaong ba omsha ikinu kli nong sensasionong banyadan benta ba kenu ka sengsan perthai nakaliang jong ka new trap integrated territorial organization southwest khasi hus district hakar project unailar arajar arpusan klapan jing penchai new chief executive member jong ka khasi hus atan ma district council ba esrenja bantip shah hello jing penmana blapen mi de ka district council President Gaseng Usamla Paul Ternyang hagajing keram kilar patai kubor ulo ong bakat kum gajing lap jang Gaseng kidan ki menteri hapo ka hima maharam kepen Kenya gajing penmena lepen mi de district council pat shu ulo ong bakam mentoy bandon tang kendon ka berking dari kita kendon kemak satya menteri kam Seng minta kesini lawan tindu yang CM pakai HADC kalau perlu notification ke belakang ni dekat council haka sauteri benaya pun arja apply halo kajing ya don mentalang ki menteri snong nani bahmat di pinung alam ada di pinung pisang san patai amar tekum keseng amar iba ketum kapon bersau ketu usai ba halor kanika shall not be a member of or be associated with any political party or organization which take part in politics or assist in any matter any political movement or activities hanripi katum kajing lab kajing ijumi keseng pada kolomba hapo hima maharam kini ki menteri lesuya pen plan ki an but ipunon kami ki seng san percay but haki babun ki benta but ki babun ki rukom hapo de hima marpi katum ke ba play isai ba hapo ke hima maram usim juga hima maram uba nyandro sinyong punon kam yo we na ki menteri snong badai nak kasih orang thong baru nak kawai ka seng bertai ku secretary nyuka NPP nyuka Meghalaya state unit pada kaju ke por long baru ku 10% jangka executive committee juga imam mahram but nakaling nyukum kaseng ipun kan mau omdairu tang uni hari babun ki wiru kanang manti pagba menteri snong ki bayadon benta haki seng san bertai but sakawiru kaseng ke puak bansyai kalau lagi don em kita ki an ki rule ki law or acts kiba batai span kisim ki diputisim ki menteri snong ki sor snong lani ki mitabor knang ba kaseng tu berknang paiba ki dibishai halor kani ka bentang na kata kadau hikum kaseng wan man ban ya kendu hangne kalong ba ni panchai ban ni phashai ka kerwo kalong ba lada kata ka council lada ki don kita ki biniat juga council ki balong ki baklan kadi menteri kam mardor halor kani kamta namar ba lada pimla kamut ka failure kam desu jung pajba dari klade lupa juga council na kaliang siam usaong ba kilo de ong ba unsa menteri kam mardor kani kaan halor kani kamta ka notification ka bakaseng kala bersula angni kata kalong ba ka kum ka jekran usiam kalong ba usiam unsa saya kisiam dari usa kodi ki menteri snong lan ki nong alam snong ibakin saya kran halor kan kenta halor kan kapang na kata kadau nakling ni kumseng kalong ba ibu bad ni dawa hakmat kalong ba khamtam ki nong alam snong ki menteri snong ki ki nong punya snong nakling ni kumseng ni dawa hakmat kalong ba ka council kari ban sim mador halor kan kabenta Ngasukwa untuk kenal kalau mbak, mentoi lada kidon dek ispat likian, hari tangkawi ke ain tu kinyalap untuk terikam. Jika bahab kidon tangkawi ke ain, dari kata ke ain ke terikam mardor bertolong ke bandap nam tajuki. Kumba play isai, bet kumba bawa kedau isai ngatrai ba, hihi play ihi, ba nakali yang kumba ngila kedau isai, haneng kalau mbak, play ihi kidon hi kum kita, tiba dia ketu ngila suhi hangne adin, dengan try sampai sampai bahai. Nomor nakaling yung kuseng nilai kan notification kalau kena kita nak takadau tuan dia pokok konsil pun kan mau kalau kena kita nakaling yung CM pi kalau ba CM kaji upau yung kalau ba unsa sim mardor kalau kena kabenta unsa penteri kami kena kaan la ada yakin kita